Ko ke hufanga mo henga hei talwhatap ko tō pe wha o atu pe mi heni. Whatapo atu ki a hou ki ka o maa haata ki lotu. Whatapo atu ki a haata fonua pe pe hefo ki a tiki mo tōlu ko tō pe. Tonga ka inga tonga ku mo mamata mai ki tau Polokalama ko ia o e pongpongini. Ko e Polokalama foki eni, anga maheni ko e Fatufonua fo ou pe mo Piveni Piukala. Aia o ku ma whahoko atu pe mi heni i he wike ko tō pe. To ke be wiko o sina e ke lava ai ka koni kuma foki mai i he weekend ke whahoko atu e tau Polokalama pe ku whamalo atu ke tiki mautolu i he ke lava ke mau kao mai tau ka whata pe ku kore atu ke tiki mautolu mo kataki o share atu mo e tau Polokalama koe ki lava o share atu pe meheni mo to kataki o share atu pe tau Polokalama ke ngai kulupu ke lava ke tau ka whataha i he Polokalama ko ia o auni. Fia foke tai le rei Piveni Piukala pe mei Tonga te mangaui aki pe ai leo ko hinga he ku ke lava o mahina te tau fia o aki ai ku fia ke tai le rei ko Piveni i he pongpongini Polokalama ko ni whahoko whatanga pe ku le rei a mea kotoa pe pe ko ilo ko ngahi taimi whemo i kina ni ai ngā ue mga whemo i kina wha politikare whewheha ke Piveni pe ku whewheha ka tongana. Malo bitsoloi malo taula ko yaon mau ke makal atu pe mi fonuan la hinga na holo pe fabricare fa famawanga fa hop ko de be ke la programa ko fa fia ta de fok mai Aoni, lai pega kanya fitu tak mai. Ke programa. Koi. Kau ke makalot pe bui lere ugo ni. Koi. Koi me pe ku fia ke lava ke ia upe ke ahoni ku lava pe ke whahoko e ta Polokalama Piveni. Pea koutu i pe koe ki whai pata ki wha maapopo mai ke ngai tūnga wha politikare ko ia ngai mea lolotonga hoko i tonga na ko peke ta ki kamata mai mu ai ko ngā ke lava ke tau toki whanonga whatahai pe moi ka inga ko hai tu unga o ku iai ngai mea wha politikare i tonga na ko ilo ku leare pe moi whare area o ku amanaki ke tālai hopo i he whalaite mga hi mea ke he pe hoko ngai pāti ko time campaign i fokieni pe ko pau pe ke longo e time campaign ia ko nga maheni pe ia ko tau fononga mai nga hita ko ni ko mari watu. Oye so margo foi me mari ko ko te na me fonuan he nga ya onde foi final logo na bo aga pulu na be aga. Ko ia moni apito O kai fa ke me mari o asia me solo. Ko ia. Na u na fa ke kulave ki boa. Mahui nga ai lotu ke ne fa lotu e fonua. Ko ia. Kana e hangi asimai alu ni ke hanga he fonua fa fonua e lotu. Fa ke fatara noa ke mole ko winga le ono ha e futa wala sa lo ha hufi te tanpo fa nga ai pa na ngo yo kwai finga me ego ngo yo pa ko ne mai ko ni ke o se fa no lo no bo aga pulu ko te ha o pembe o te ko na falava que foi customary law agora na pasi e quando nga ko te a mai ni mai fa fonua aria kau mai ako ia mai matai ki kai fa fonua ai he ko tu ni matai fika Kau sai pe ke tatala noi po alo pe suan go o ko sio ke anga ke tau tana ko tutun fo mata fika ko he me fo solo na ulave ko sistemi gon ke anga ai han fa ma po sistemi
whakasisi ia I ke to'o remove ai tau urunganga whatangata e whiwhiri manako. Ke whakotu'u ai ngahi criteria I he corporate plan ni ke he lao mono ngai tutu ni. Kai oe ave fo I mawhai o tuku he sino. Tuku I he sino hane kongo ko tau tano ako ni. Ko CEO ia tene whai hono turi koe. Me he ngawe ana. Kai ke whai tutu oni ai performance. Wai extended to performance. Ka pai kai te kea o performance ke for extended koe. Hanga rewa he foi criteria koe o remove koe me ngawe. Koe ngai pa koe te hao petamua na ke tono no me koe patene tari le dei. Tai ngoe whai tutu nei a CEO. Ka koe ke uhinga le dei ke tamanga awe. O kula he longo amba tashi marie. Ko me tene create ai move weu sai ta forma ko na I tano kon ke aka so alo tenia mo o hanga go o fare I go ko to o mai futa wala o tawala tawala ene foi boa Koe. He koe ngā koe tala mahi matai whika o lahi taha walu he taha whitu. Koe uhi koe mahalo koe tu pe mana wai paha uinga le nei. Koe. Koe ngā koe e tau hi peke na maha. Kai ke kau. Ka koe maha uinga whuki ako koe extended. Pe koe ngahi toi tutoni. Koe mea koe system ngā au Koe. Koe mea pe ko ongo I kone hoko mea kone me wawau. He ku ai whake mea tau turifua. Ke ngahi mea le rei o mo ui. O ala te kifoi lafu la taha wawau ke alo te hake wale ke tae ori. Kalau ni lafu ka taha ua kai dim. Piveni ko mea moni foki hai akapulu tau wakai ki ai. Ko ilo pe foki na me ai prinisi ata pe aku ko ne timi foka na timi ko rosta pe ko ke ilo pe na ne felave ai ne hoko ne timi ko ki fai tutu ne mahanga pe ko ha uhinga na behe ai ku ai timi pe na loto pe komitia ke mahanga ko to pe ko fatonga foki pare na mahanga pe me kamata ke os loto pe na to ke pe la fia ta ya baba ka ke ko ta no sistemi foki Kai ai ko pe ke loto ke mea te taulava ta tole kau moni lau ko fakiki ko kau paiki pe ko hai paiki apito ka paiki apito ko la ta ko ta kau ko paiki apito me tere ta va we foi ai pai ke turi mai ke be ko sai alo te nia po hai o ko tika ta hai ta kau foi fa kau ko ya kau tu ya ka uya ke uhinga koe mahino na ai foke ai pilinisi ko tu yanga ke uhinga koe ono whakatawala I koe sāmolo koe maare dama ai whea hui pe aku kai ke heka koe te wakai atu I he tawhaake taha koe fuoloa foki piveni mate mai akapulu I wawao ta uhengo fulu tupu si I mahalo pe hengo fulu tupu lahi kai hu mai ai komiti ko ni ai patoa klopolo na falere akapulu e fu wike mahal na taha valu fia mo popo ko kai mahal to ko ni me behe wa e foi ngawe le ko ni pe he kai fo ke fu alu hao ai ngawe kaku tano fo ka tawa he sistemi ko tau fia ma u fo ki ko hai ofi hele re taha pe tau fai ki ai ke falere ke sistemi ko ngake lava ngawe ha fai nga me ape Oia.
Quay cái này tội quay họ cái mấy cái này cái này tội ai merit mà mahu inga Coi. oi langa ngau này phải me helolo Coi. oi more ma ai coi cái có hàng có lâu này tao lên mắt thì ai gặp bùrê mi vào ngay uhinga cái pe cái coi per nằm một tonga ni pe Coi. coi phải langa ngau này phải có tao tao mi vào coi cái tôi phải long ngau à ene whawhiwhiana mo ne whamanako ki kainga. Coi. Ia me whakatau lau he ui siu koe ki tau ako ai sistemi ke mahino ai whakaukau ai mahuinga ke sistema tais. Coi. Ai mea koe whakahoko ngā aue ka pau o tau turi pe te tau turi fua ke maa opo angi. Ai ka hao e fua tutu o ngā aue mai whanua ai koe kuhinga anga whakatala noa. Mona. Ke koe ne tuu ko ia he tau wakai te ki ai hana whakatoa. Lava lere ai whiauhi akapulu I wawa. Pea neongo ai ki kongai ai whaipulu akapulu o tu ia ta wala hai ka kona whakatoa ku lava lere whiauhi ku tau tu whai ako me ai ki he tau Polokalama ki ngahi whiauhi koe ni ka hoko mai ka pau te ai ha whiauhi hoko mai ka hau. Pea koe ka pau ku mau kong he akapulu ka ta whoki mai ki tonga tapu. Ki ta sio ngai ko hai unga o ku iai ho ta whare ai ahoni. Iyo. Koe o me whabit kare talu pe whoke osi tō wholofola pe moe pase patseti. Koi. Pe hangarewa ka kai konferenisi. Ka koe isiu pe ni au tungteringa ke ka kai taimini koe whangogon ki tala tutone ai hopoga nya lavu. Koi. Pe aku Piveni ka ta ko kau hopo ko ia kau hopo ko ia ke tanga Piveni ki mo ke ta alu ke hopo. Kau ki ia ke te ve mea ko ni whaka mo ke whaka o se akapulu ko mana tu I hake. Na o kuai whai vitio koe whai vitio hono katoa ngai koe akapulu he rooster na me ai prinisiata pea na ai ne pea ne tanga ke tae mai whai whasi pea nau whahoko na whai taolo ene alatu rewa o whai nau ki taolunga puka disco ka koe o ku wha be mea se ke fia kai nga ka koe ka ku lahi hono tala noa I he social media ku tu whaki holo whangai he ni na kai tonu ke mai moa ta alunga pehe ai plinisi o ku holo ai ngei e whare tu I pehe ni I ku time tonu peni ke nau ha o wheo hi makakai o ko ka hang ho wakai kei ki mo ke ta whoki mai ki he hopo. Iyo, o ko pea o wawri eke isiu e ko ia. Goia. E whai pakai te lava Pirinisia whai hane ngā au e pukani whakaukau hono. I hono fu micromanage pehe. Oi pe taimi o ku. Tau mani ko ngai fu mea whaka. Ka kono moni solo. Ke o hanga sai pe te tatok tala noa me he mea ka. Koe foi e poki fo ou foki. Ai ho mai teknologia o ne breaki. Ai ngahi fu o tu ia rea tai pehe pe e kaupirinisia mo ka kai. Ka kohunga foko no whaitai o tuku hake o whakaanga I. Koia. Ko hanga rewa ko pula rewa ki masi tampi ia. E whai pakai kim tei. Ka o sia hoi ko no moni foki I malai ko teknologia u nau tala ko social media ko fu vau ta fo o ia
Koia. Ko fu wao ta fo ia o creation ni. Anga ai foto ai mamani. He kono moni fok na tau nofo pe he wao ta he konga koe. Ko nga he kaike ila ta kuhanga he teknologia ia whakaata a mamani ke kaike to ia whakatangata whakasio ka alafi ia. Koia. Koia. Kana kaike uhinga ai teknologia ko ia ke whainga whakaukau koni o ko whatonga e mo ua i o tau kakai. Koia. Nei ai whaka e kulawe aku ki moa. Koe whakaukau ko koe na whanau i aki koe Facebook ka pe moi foi social media platform mo. Koe whakaukau ia na pon autia me he kau me he mau kau extiu teni me havati. Koia. E nau whakaukau ke osko koe kau alumni me havati ke nau mātuku koe me ako nau lava stay connected. Na talk lately and nau hanga rewa expand ke ngahi university ke he koe o Amerika. Pea lately na nau tok tuange ki he kakai. Koia. Sai. Koe maari e whakae o e whakaukau whokia. O mai kakai a whatoka ngai o nau. Hange o nau o kuia e foi. O hei foi platform iau hange o nau ki sekseki ai koe nau tolu. Pa nau ngau e nau tolu. Ka nau whakatata e whakaukau ko ia. Koia. O hange ia koe hono koe tau oange a here ke whanau ware ke nau wa inga aki. Ko paupe ke lavea kaure kai. Ka pate nau wa inga ke here ko paupe ke nau lavea nau to. O pehe ha oi foi pre o muia ke ata kai te ke mateu teu e nau whakaukau. He koe mana tui koe whakaukau e na o mai me constructive ata kai ke nau stay connected ai kau ako ke share nau whakaukau ke fast track aki ai ngahi innovation koe o ngahi ilo fo o ke lava ke enhance ke standard of living ai whahinga tangata. Koia. Kau sio o koe hunga fo ke ai tala noa ai kau o teknologia koe wā tā fo o. He ko ngā hange ia koe taimu koe hunting i mo hange ia koe hafu platform o whai ai tā mate whai ai o kulawe kakai he anga koe uksio. Ai go asimai koe na mi what. Tala noa koe na hange koe Piveni. Hange ko whakaanga i po koe ke koe mal pe te tau e ako pe ko tui pe te tau whetakai no ako pe kakai o nau lava. Hena i pe anga nofa mamani he taimne te ki hae teknologia. Na tau whetau aki pe he anga nofa wata o kai ke hawe liu ia taha mo ui. Ko whetau laki pe he fulano wau. Tau tamat. Tau alu pe tau mama. Tau whaurewa ai kunisutone mono lao. Tau o mai whamapopo tau lava o mo ui whakata coexist. In peace and harmony. Koe whai hange nia koe. Ai whai era fo o ea koe niu tau toi. Kamata fo o. Hange ha tau toi kamata fo o. Whai mamani o ui koe cyberspace. Cyber world. He kono hange koe ni. Koe hinga fo ke u connectivity issue koe ni. Kene hanga break e u geographical area. So talama po talanoa ke no peko i Nusila no fa i Tonga. Talapeta po talanoa o hange pe ako koe o ta iha studio pe taha ia feitu e taha. So koe ke toi whakatangata ai communication ni e pa mo feitu taha ke confine pe ke whakatangata whakasio kalafi. Hanga hoi au tau ka ko hinga e ko lawa ke koe ke issue koe ni neongo ai asimai ai Piveni mo ne fefia te hange ai ke hange ia ko
o ao fanga tuku lewa he. Kakai ia ko anga ni mo ui. Ko ia. Ki dai wa ro fia ki le ko he alo to be ni si fa mau lava o me ana tala. Na tala yo ko ne tu ui wa. Kai yo o ya me ki ai e fai na whakaukau ia he isiua. Big whakaukau e so. Ko ia, ko e kau ia Piveni he ku wakai whakau ke viti o fia ia he wakai whakau ke viti o ku se whakau o ku malawa e whare tu i ke hange ka plinisi ke lava o wheohi mo kakai pena o wana ua ki taimu nau sosiolo ai toki hawa ko wakai ke mitia sosiale hono whakaanga i ko soat peo ko ipe mahalo mo oni ta whaake taha ko mahana ko ipe whahinga ko ifuke fu ilo ilahi na ko ipe whahinga ulunga ngai ku ta ofina tolu finga ngata pe he ngata he ona ke aloa fu toki to a he kai o tia ko alu ia ko tau ke tau mo sa molo ko no ta mala i ko whainga whakaukau ta tau ko ia kau o sia mai fu fasia se ama foi ta lugar que pesio o to si o vei com mari ia pe ko fia va cair que fia ka nga ka que ta foque mai que hopo que hopo ko ni e tu ate pe mo na block si ta la blau que tu unga va cair que tal foque tu ni he o se pe a ta mien tal falaite pom falaite que va cair tu unga ko ya ta ni Koi hopo fo mari o wanga fo ke kakai ala lavo o kai ke pe ko fa la lavo ya fa na ta fo I ke ko ni o ki pe ko fa asu molu mai ki molu ta ko ke he na tal pele mai hopo e mane mutu moi pe na o tal ko ni osko no fa hala ya I te pe ke to fu Koi. Ka kono moni na tau slavi tau ke hopo. Ka koe kai lahi ai umea whaka politikare e maka tuunga he tala tutuni hopo ni. Moyanga ai whaka whotunga me rie ai pure anga na moi pāti wani ai paka ke hopo ni. Oku hints ai hala whanonga whaka politikare I tutun o hapoko. Kaya eksio. It will play a major role. Ki tau hihiki wha politikare ko no hiki atu. Mana tui ko tafoki ai ko lablabu fo ko tokon se ai ya. Ko pati ai tak. He kono moni he neongo ai mo veu mo fe ai patoa mai nau mai anga nau o fa fotunga kana ka at least o nai e testo I kaveinga po testo I tuia e patoa. Pe neo vai ai kau ngā ue. Kau kui kai ke vai kau kai ke dili wai ai ke pek ke lahe koe e nau ke lahe ke aha vai kono maintain pe kono tau ki toka te rino e patoa. Ke pe ke dili wai e toka te rino o pe kuhala. Ko tangata be o kala hange pe ko tau siogon ki na hei ai pe kau fai ke kau hei kai ke hinga e ke lili wai ai toka te rine ko hala toka te e ke tonu pe tu goni na yo na avata te toka te rine patoa ke wa o te finga o te tau te finga ke in ota hamea
ka tau alu pe tau tolu ai ko fi whakaukau koe na nau ai whakaukau mantuina na ke whake mai he taimi ko ka hakulau e pehe he whahinga o malawa nau e a paka e nau ki whalawe tupe nau ki whalawe tupe ke ki tarisi ipe e tarisi ipe no whamaui ai fui ta whako ia he koe tai murteo he kono inga he tau he inga i siwa ia ka na aku tu te kai tau te hela tau te off at tolo ke tau ma whamau kai unfold pe u mea moni ia te ia pe ani ako as mai koe koe kau hui tu a whokene whakau koe paka ai ngoko he kono hinga hena nau whenga pe nau tolu ke whakamamata ke whakamamata e nau whahoko whatongia ki he whonua ke nau mauai ai kono whakarea te tonu koe e au e solo na nau whakau pe nau tolu ware kakai ko pau te mana ko ako pe la me to tapu me to tapu ta me baba town ko ngane habla pe ya o como colo o to na ne ako e whakau tau ai pe sai pe kakai o na ware pe na doria tau te tai ke ya pango ko tau hela ya ko ni ko ke vale to baba town Koe na uwhainga e Piveni ke uwhao ha Polokalama pa moe loia. Koe ngahe na kai ke uwhiamau ke Polokalama mo lawa. Koe ngahe na uwhainga ke loia, koe ngahe ke mahino koe information ko na te hange koe tala tutu uni ko e whamau anga ia he information ko a labu. Kana kore ke he loia ke maki Polokalama mua i he tangi. Ko ngahe ko mahino i foki. O koe ko ha hopo fo o e tangi, he taimi goa e whamawanga ke tangi, ke te ato whai fo o i hopo, ko swhai hopo o ia. Ko tangi pe ia o ka pau o ku iai ha whainga ground o ku whakalao te nausio e ala whahatangi. Paka pau i kai ke ai ha ground ia whakalao. He kai ke tari he tangi ia hopo tangi. Ana u eke pena kai ke kore he loe, kore mahe loe a ke ki ta tari mua e Polokalama. He ku toki mahal e toki whahu e tangi ia he ahoni po ka pongpong. Ka koe konga koe na u eke ki ai. Ke ne talamange o kuai he koe konga na tokanga ki ai ke wiloi. O kuai ha crown. Whakalao he koe wiloi koe. Pene tama he tama o koe. Normally ka mau peha foi crown e taha ku osi atape ia ke tangi. Ka koe eke atu koe ha e crown koe na ku. O ku mo mau he tainimi ke whai ake tangi ta mai aku. No fo te laine o nongo fulu. Pako wango ko ki mo tau fuua. Koe ki o fo o ia ka ha hopo. Pea hanga e haloea o mau ha crown whakalao o ku ova he hua tolu. Ko whakau ka peua pe tolu. Ka koe ke uloina kan whakakata pea nai. Ka ke tau ki tatari atu pe mo e konga koe ia. Ke orewa pe ke tau sio angena. Pe lawa he mahino pe he whalai te. Ka kua pau pe foki e Piveni he anga maheni he ku eke ki he loia i Nusilani. Ko he anga maheni pa ni tala mai kua pau pe ke lere tiu process ye whamau anga ki au. Ipen ka tala tutuni pe whakahu ke prison e kua pau pe ke lere tiu process ye ki au. Toki whai ko mea ki mui mai tangi ia he. Ka pau te hame te ke tāna ki mahi konga ko ia he. Paka pau i kai pe ta toki ki mua ki ta move at ke whare ari ia. Oia, tau whakaongo pe ke leo ke tau i kona moni o nei kona moni o ko isa landmark case he o pa whakaongo kakai ta whakaongo kakai ke ola hopo he koe lalaka koe tau lalaka whakapolitikare o ku hinsi e foi hopo koe. Koe mea koe ke kono moni koe opinion be hoki koe mea koe ke whaukau
kabadang fatonga ko tuto na famau na very far out pito ni hanga o analyze kono he na fanonga he hopo na alo muy e hopo nai hanga pito famau ya o facilitate kana ulava sio ya ko ya ko hanga ni famau o tuwange mai fumaya ke lolo fe unga ke hanga be la tau pela hena ni hanga ya facilitate fakaiki ai mantui awe fa mau ka loya kana ne tukuange he fa mau e tai milahi ke hanga fa hino la ke fouma anga fa ki te la fa protocol fa hopo ai na pa ko tai go si la fa me anda ke peke na ne ti te la he go tu na ni os malo pe nei hanga nau go la e fa o ke tangi kana ne hanga malo ti te la ke o te hela ia ka fa mau go ha e to se ko mi lo to ki e kai ke ka mari ka tau tu wa ngi ka tau sio ya o tu ka tau whare area ta enemi hoku kei hokot pe foke whare area ko ngā taha ko mahu inga ia ai ki taki ka mata mai miai o kuna ki whelawe i pe mai hopo o ngā foke koe ai tangi whakailo whawhare area koe tangi ka koe whakailo whawhare area ko osi kahu e he whawhonga whika ua tonga tapu pe ko osi te pire ia he whare area ke tuku hifo ke komiti ko ngā ngau e ki ai ko whakailo whakawhare area eni. Ka ki mua ia pe tari pe ikai. Ka koe whak mo lao e taha ia koe konga ni oku eke mai he ni ihi. O koe mo lao i he tau koristuto niang le tala mai. He kai ke te whakailo tu o ua hataha i ha mea tatau. Koi. Ka ko hame o kua uinga he ni ihi ia os whai hopo hala ia. Tu ke ka pa foi me ke pe yo foi ke fa ilo e fare area ko ki tatau me hopo io o mone ai consenia na ka mo we o vale glau hifo ai to fa ilo pe ma to pe ai go na hopo ai ke au ya ngai e ku sio fihia de vai he foi pupu na con istutone koi o tau fie con isto nege fa ilo to wa ta hia ta tau koi ai ko si ko ke to fa ilo ko impeachment ke au ka pa na impeach ka magatunga ke ko fo te na pe ka pa ko impeach pa de mia koi ko ne tai fa ha ko no fa to mia fa nga me pe ke detective ke hange o mau ai tau be ai ngei a pe ko ke na ngau e ka fainga matunga ke ka o kai ko matunga pe o hopo na be na ha ki me urite fi fakau e ka na ulau sai ai na to fai lo ka ke pe o fa me pango be na ko ngai na fakau koi oku apita ko anga pe foke tala no holo he me agoni hoko he ko me foke wange ko tala no ande nai ko hoko mai nia ai social media ke fu makimo apita ko me ape ko hoko tonga tai ni mi la pe fe tu mama ni si ke ho tau kai nga tonga pe ko me ko ta pe hoko ko o tala no i pe i murini pe mo nga social media ia Fanki isi wi ki ko to apeo alo au ki he ngahi isi ulalahi ka ko fe anga tunga o kuia ai ka fofonga fare area pe mo tunga ko ngahi ngau he tai nimi go ilo pe foke o kuai ai o ku ke no fo pe ka paute tala no tawe i he ta fa ko ngahi ka tahango na whanonga homo whakaeke pe mo taha e whiwhine i he kerea, le te o kerea. Ka koe ke uwhi alu ke ta whaako ia, koe ngā ku oku osi tō lahe ta tala noa. Kia ku ta nofu tae sistemi,
Ka ko uhinga o kei lahi pe ai whela waki holoia mo i mea ka ngahi kau whakafofonga ka koe whewhea ngai tu unga kui ai whale ari ai tai nim mo wakai atu ke teu koe ai whiri whale ari ai. Iyo. Koe interview wana koe naki whatano mei kai koe mori ya. Koe e makatunga whoke nau kore mei ke interview i whakaukau. O ko nau whinga ke te mai e noanga nau tolo e ai whakaukau ko koe ki komiti ai ko koni ne pehe ko komiti ai patoa pate pure ka kono moni ko whakaukau whako ia e solo o mahu inga ke nau sio o mahu inga ke sio kai ko patoa ko kai be fonua falufua o me fo ni ko tafalave ki ai o tafalave ke mahu inga ke o mai e tau whakakaukau ke tatakia ki fonua whakaukau lelei he ko parte sio te vilo holo pe te whatonga i pe o kai ke fu mama o mea ko ni me ko uhinga i ta Polokalama solo he ko whakakaukau ke tala noa i ai hala fononga whakapolitikare o tau empaka i ahoni he ko uninga ko fuwaka tahape ka ngoto fuwaka o ko te pe mai ko ta fa pe patoa o ngoto ko ta fa ko e ka tau tai na ko ngoto ya tau tolu fa lu fu ta ko winga fo ke ano tano i ko tala no ai fo ke fa ka ni o ki komiti kon na fo tu ko ma va he sia me pa ko fa ka ko ya ma winga ke no fo ka kai patoa pe patoa sio le dei ga sio lo te ke ula pe me ko fa ka ke solo i siu go ya ke tau ha pe ta toria o pe ko hai tau alignment for pe ka tau si ang pe ke foi fa uma foi sino go ya ai me kon gui ko team ko team o restricted pe ke tau pe ko to hong full ko pe ko to hong full ai pa to a ku loto kana reva o fotu na do ko team pe a kai ke na to frata na toria ai viu ka kai me to ai ko ate ka kai ka bo e tai fi mari ki he tapu ne fare are o ate na whakaukau tala mai kai ke ko smalolo a kilisia ko ngai fonga ko ai petition ni ko boikoti ko laka ko fonga ko ya fonga pe a kilisia ko mate a kilisia mate mo fonga ko ya ko fonga ni na unga wa ke na tolu ko bo e pure anga sai aya hangare na tolo o close pa na fai tu toni pe ki te tau wha pa i pe ai kau moi na nau moi he ngau a kilisi pe koe pātoa i hona whakasistemi sai koe nau toki a tā mai pe ke o mai kakai he o mai takai kono ke pe ni o kore kakai ki o ange nau whalala koe whehui rewa koe whai koe harewa koe haho mou mea nei whai mai kakai i ho mou i loto uraki kai ke mou sea ai whakaukau e kakai ko tan patsete tan hala loro tonga te fitiu whakareware ke mou na o te kakai nau toi tan koe ke nau whaia ua whihala ke pure anga hono whakahoko ho nau whatongia o lawe ai ka umou e tō mere ni na o ratu koe ke nau mo ngahi multiple issue pe koe to koe ngahi koe kono fotu koe ngahi kauta kan hala fo o avega ko tureki koe ngahi mea ia
nai to tonu ke nau hanga whakawhepaki i. Koi. Aki malo i taha. Kono tō koe ai wakapuna. Lolo tonga e COVID. Koe mena nau whemau ke nau hanga o whakairia whaki business o affecti he lockdown ni mai mea. Nau toi nau tolo whakale. Umea ko tō koe ai solo. Ai ko kuhinga ai. Nau whepaki ai. Ka nau whaitu tuni. Hangere wa nau tori ha fwoi sino whaitu tuni. Koe ka fwoi sino se wāniti. Mantuko kau whafofonga i he standard koe ne hanga akirisi o demonstrate ke kakai. Koe sino whafofonga. Koe fwoi sino se wāniti. Fwoi sino whailau. Kana ni hanga ia perform he le wolo koe a lava he kakai o fua leo nato. Hau foi sino ko ni hanga na furi he na to foi mea. Ka tupu ngai ko longa ia ko ni ta fa ko ne pa to a. I murin ko ko ia. Ai mai ko I murin ni fo Piveni ko ngahi tape ko leipa mo national ko ngo party la hi i New Zealand. Ko na poate pure ko na tolu ne pure I ko alei papa national o ko ke kawai ai tape ko leipa ko ke kawai pare mia ia mo ne kau minister mo kau fa fare area me ko foi poate ke he peia o ku ai pe hona o palestino na tolu ia pa mono kau taki ku eke to aku ia na ai hako timi he taimi o tanga iki o akrispo hiwa pe ko fe taimi na toki fotu ai me ko timi ko ke patoa io kono moni fo ko ne alwe ko o kakato ko ai fo kau fo ka pati mana tu yo ko ke fo pati tonga ni pe la pati ko tala no me fo he context ya musila he kunga fala ko fili ko ne majority pe party ko fai tu ko tau fili tau tori ne ngo majority ko party foko talo fili mai wa no ngo fulu mai majority pe patoa ka kai pe na pure anga na to ai ko kuinga e fai ngata ke ta hanga o compare ai foi system ko na he ngai fonua mama ki fonuan he na tau mo a hono vete ke fili manjo u isi ko ni na talawe pe tau ki mona u henga hono vete ke mo vete fili kakai he ko foi ria la tie solo mana tu ko hawe a kau fa fonga ta fitu ko ni ke na u finga we ak pe na u maheni na to kapau te nau ko hai film teke hang hata hai fa ba ya ta ia nau to ke tatau mai foi to hiwa go guiloto ko lau centuri e nau exist nau fe mari aki nau fe mari aki pe nau to ria e develope o lunga e nau ngai fa nau be mai me we pe ko nau fe hoko taki fe pikitai wai mo nau ngai estate so ke malu ai foi sino go ya he kono moni solo ko kupu fa go ko ni stone pe he ke ago ko fe tu enyo ko ka pa de tau no fo fa ka le ka to pe pe ko pa to pe pa to ke hanga foi fo tu ko ni na fo ko fo tu ni ne fai he ne afio ko na genuine hanga he ne afio o tuang mai ene executive authority ke pe papalo te fire kakai ko kau loa loti ko na I he tafa aki na nau fatu system ko ni ke he kakai fonua pe longo ai pe kon tau sio ya ko nga kono fil fa mo vete so ke whakau ko nyoko te hanga o atu ko whago ko ni stone wa figure ago ni solo ke tatau e lao
ke hau e ki mo me avare Koi. so foi ai solo Koi. pe ko fotu o te ko e ritoia mo lolotoia e tau palparema e foi fagarea ko so quando fa palangi en solo que lao que tatau for the nobles and the idiots. Koi. Ko fa palangi me vare solo. Koi. Ko ngai lao ko Britania na ngā whire ko commoners. E ko whakakau solo pehen. Ha hunga na nau mawa. Ha mea kina kai nau o mai ai pe foi dignity tangata Tonga. Ke pehe he foi lao, he foi he konistu tone. Ke tatau e lao ke hou e ki moi kakai. Mau pe nau dignity. E kei mau pe dignity hou e ki. Whakatau mau pe. Whakatau exist pe. Ka ke pehe solo ka ha hunga tohui ia he konistu tone lao pure fonuani. Ko hinga ulawe ka he ko issue mahu inga mawhatu i toke. Kau afe holope. Ka kou fuatu uat pa lolote palpare ma fonuani. O kuno foia i he foi whakarea ko ia. Pe uke sa ia he whakarea ko ia, pe uke ki sa ia ka foi moonia. Maari lahe apito e Piveni koe ngā ku tautou lau pe foki. Koe whataim kou whawhai tala noa koe ke tatau e lao ki taha kotoa pe. Unofo foki e whakaukau e kakai i he fui. Whakaukau pe ke tatau ki taha kotoa pe tu i hou e kakai. Kakai ke fu nofo e whakaukau i hange koe tala noa sistemiko ni. Ke fu nofo he whakauriri ki e rea ke tatau ki hou e ke tu i. Pea moi mea vare. Kakai ke ngau e ake kakai, eh? Io, koe the devil is in the detail. He koe mea koe ni nei o hanga, nei o shinga e piko pō ke ni hanga whakarea. I he whakarea o ki whakaprofessionarea. Ko au e ko o mai e hui whakarea mo o ni ani. So koe whakarea he whaparangi o pe. There shall be but one law in Tonga for chiefs and commoners. For non-Tongans and Tongans. No law shall be enacted for one class and not for another class. But the law shall be the same for all the people of this land. Kaya hafo irea he ko idioti. He whapalangi. Ai ko whapalangi e na ku ke lau mai wena. Ko whapalangi ko lau atu. Ko whakatonga. Pea mea vale rea whakatonga ia. Whakatonga ia ai ko pehe. O ko whakamea pango ia ka koe mea ia une creative mindset. Pa te whatonga i koe attitude ko koe. So koe whakarea ni whakatonga. E taha pe ai lao o tonga ni. Ki he hou eiki mo e mea vare. Whanau. E taha pe ai lao o tonga ni. Ki he hou eiki mo e mea vare. Koe whai whakaparangi koe. Koe whai whakaparangi koe. O e mea vare e pehe ia. Tolo. In itself, was mafu osi li. Ko kuhinga foke e tatanoa Fatufonua. Ke tau sio loloto ki sistemi. Ko foi sistem pe ko composition ko fare area. Ko escape mai be foi sistemia. O escape mai a beia a idioti a mea vare. He wikai ke na panga maari ke uinga lirei ke ata mai e tangata. Na e makatuunga e tau
ke makatunga ai foi kupu ulu ati. Ko me solo nau ki whenga dai pe lava ke mau mai me kaulo au ai foi original konistutone. O kulahe me konistutone ko liriu solo. Kawai kupua ni ma kupua no. Uripile kupua koya. Na uripile tahiwa fitu valu. Kana ya uhinga na uripile. Heko taimia ko enda ka faere tu tamaki ha fefine ki hang kahang au fa pure ang na tutune ko istutone ke ka ho uhinga gue ai malu hono hanga tu po ulua o fo tutu ai fonua e ko istutone taval futnima na fo ke nelea ma inga ai nga teftoi principal ai ko istutone o na ia aha hopo la ko hanga hata haliriwe ngai makatuunga ko ni he ka pau ten na tau hi ko ni tone he on hako e muy mai ate ya e tu loa merino mai ko fi kau mari fu ni piveni o ku ta frama o ke e ta tala noa e ta Polokalama. Ko hinga ko ta ko lava hulu I mai ai konga sistemi I fo I konistu tone ko ni I fo ile ko me avare ai fo ki ku fora hinga ia I fora palangi o ke to ui pe na tolu ko commoners ke kakai ka kwange ko tala mai na to tonu ia ke lili ui hange ko idiot ko no ui fora palangi ia me avare hufanga fatapu ka konga ni ta fai akimenia ni ihi e kakai peko tokolahi ki na tolu na upehe u futokanga ta tau ki whakarea whakatonga he tatau pe me avare ia mo kainanga I fonua pe mo kakai ko kia hano ke ana uhinga katoa pe ki kakai e tatalano sistemi to ton ke fai tokanga ki ai ko ia piveni ko ia he kono moni so gene se pa ki solo ka hanga wat kupula ke ko ni sutone so ko frale ni kupula ke ko ni sutone ko mea I ha mai ko finangalo o tua ke tau ataina ai tangata ko mea I ene ngaui o totope taha ai kakai kotoa pe ko ia I tau ataina o tangata ai kakai tonga mo kakai kotoa pe o nofon pe enofu I he pure angani ko kuhinga I solo neongo ai anga whakakau kona pehe sai beia he kuhinga beia ka uhingoa ke pekau ka kuhinga beia ki he kakai ko taimeu tau whakatawala e savolo ko poini foki ke specific he kono fo in itself pe solo ko osimore dignity e tangata Tonga angai whakaukau soko angai ni exio e solo kau aipe na aku os kai ko president ko ni wesle na kana ko ia pena se kau fatu te utanoa he umea ko ni solo ko umea ia o kulave fa sistemia tuang pe ko ilo pe ene pele ngesi kau kai ke tu ia o phala e me te ko famata Nai kai ke maulotu ai ni afio ka koe sapate sakalamenitia ko sio TV he fiasco ya o se sakalameniti pe haureva ko ia pena presidente ya ko ia na fai fatu haureva alki palas ke ave sakalameniti ne afio o me ko na wongo ko ia kaunga te kau hisi
me ko na kuongo I ko ne ava pe matapa u to tolo le va sai fika fatu ia ta mo sino kalaisi o te ko te tatu o te tatu neongo pe he ke tiskais ke ta honga tukuangi ka built in ia he tau system whakakau mindset ko so irea pe ko me avale pe ko stupid pe ko idiot ko so irea pe ko ya ko ilo ka pati irea pe he pe ko fa nau he tai mo tope ko hai ko anga be whakakau mau he fo they will grow up believing like that they are ko uhinga aku ya te tau hiki ko ka kai fonua na hiki 80 lau pis 80 ko uhinga aku ya ke tau hanga instill a mindset with the dignity ko nga ko whakakau hai whakakau Piveni I kai ko uhinga ko mamai na o mai he tohi tapu na ngau he o tua ai tangata I hono I misi ai o te mohamoto o pehe o na ona to atek ai whakaukau ko pehe ko kurea to aki ko foi mama ni na tata no fo solo he mau inga ke tau mahi no kai ke malava ke ko existe fa poli mama he taimeta tata noa he foi tui mua ka okay tala noa yo pe ke ahoni okay Polokalama TV e pe ka tak lotu ka tak puleanga ka fo iki ki he ulak fo tu Tonga ko aho eitu ko tala noa ko ya na tamte aho eitu pe kai ono fanga toko wa pe alua ki fu komete pe to famo yo to itu pe ko tau fu tu Tonga sai tala no go ni na fai te ke hake mai lotu mo tali tu bola ki e tavalu wanoa ya hake mai lotu mo foi mama ko si su beta na pe kia pa tu tau pe he hanga foi mama go ya te ke foi fa poli ko ka I kai na ko ke ko existe ko mau ko tangata e tau culture a tau tol ki mo ha lo kristiani ko ho e ki pe na ia na lau mari ka ko na tolu pe e mate pe na wo I na ui ko mama mo pulotu foi ile ko heri mo he vani na to ka ui mo lotu kana tau ngau e ke mama mo pulotu e ko na tolu pe o ku ai ho na lau mari pe to inga leva na hange pe ko fa mon mano foi monia na tau no fu mai moia kana ha o mama kristiane o kuraki e tose ni si be fa tupu na nga o tua no e tangata no I misi ka tau sio ke foi whakaukau go ia sol ngai tangata I misi whaianga hala tangata hawa si sio pekia ko u ko whainga tangata na ye pekia pe go nga ko iki ko na to wala mari sai I loe fra osko to for how tala noa ia ho mat ho tala noa ia ho passport ho hu ke puleanga e o tua ko anga ho fra fotunga ke maula ho ta he society an go hui ko idioti ko fra fotunga go ki an autolu ko passport ai go masiva ngai mata kolo kau popula kau mahaki kau ito ko anga ho fra fotunga kan autolu ko ia ho passport iso ke foi holistic ke foi psicólogo ya te que lava foi mama e go ya te que foi whakau gon botano he in build ia he tawanga e tau fotutu
Ve te ki ka whaafonga ka kai foi wahenga tō tawhitu te ke nau te te. Kai tango te foi tō i wai loto. O tāri peke nā mai o ke anau rea ke. O ka kai o takai holo he kempeini. Mo veti kempeini. Tō tongi mo nau ngahi mo ua kai lava ki. Kai nau mai o whengai. Ho nau ngahi nau ke tāu ke o whare area. Kau whewhe tō hiwa. Ko eka ka koe piu whewhe tō hiwa. Ko wherewa e tatau ai lao ki he taha kotoa nofo he whanuani. Koi. Mon lahi apito e whakau koe nuku ke whamatala ki ai e Piveni. Kau atu mai ki whehu i koe ni koe ki kore mai me ka inga ko tu pe koe ngā pe koe siasi koe tatala noa koe ni ki he whaifika whakatu i. Koe nau ki kore mai pe ke hanga mua o whapapau i ange o koe mo oni, koe haho whaka mo oni ki he o tala noa koe nei i totolo ai whaifika whakatu i pe mo sakala meni ti. Ki he ne awhio koe ngā koe nau whia mau peke mahino koe whai mea koe koe whai mea mo oni kuke whakamatala mai i he ta Polokalama. Solo. Whakahokan ka nau tolu koe whai mea. He koe whai mea mo oni he kai te ulo i atu po tolu he Funei Slow TV. Koe ka pau te alu ki ai te pea. Tama koe ni ko Alifereti mone, koe na Palestini, okay, mo ui petang koe ka pau nau whema o whetutaki ki ai. Henai on televisions, on national televisions. Okay. Koe poini e solo, okay, mo ui petang ata koe ia. Pera koe whakamatala koe ni nei kai ke utu ui palaska na e whakahulu mai mea koe ni on national televisions. Koe uhinga e awea ki ai. Then after to racial issue go need time and time again. Na fai solo. Koia. Io. Na fai foke Piveni ai whaka eke tamatu i koe ni tupo nima. I he television e murini. Na whaka eke ia whakapālangi. Whekau aki moe mea koe he tūtū mga mea pehe. Na hanga i he tamatu i o ngāu i ake fo i rea ko some idiots in Tongan society. Aina ne ngau e ke idiots aia ko toki whakaukau o ke tai ni mina o pehea ko ne uhinga ko o koe e kakai whanga ko ni mau lao whai hia he ko ngā whoka ko refer ko context ke tutu ai ka ko toki whakaukau atu he anga ko ho vete ko sistemi aina uhinga pehea ke commoners aina koe kakai na uhinga pehea ke kakai mahalo ai whakarea ka ku kai ke ka koe ta nofo pe fok he ta tala noa koe ni ki he ke foi konga kupu koe koni stuto ne ko ke tala noa ki ai ka ke ai peni i he o tu ya uia ko na tawa tai na pe fare koe he kono moni ko tai meu tau hanga uri fea ke idioti hata ha une fai hanga ue o tau uri fea leo ke taka idioti ko poina ke ko no vi fea ki ni studio ne te fai ka kai foi mia ta goia ko poina ke o te tau to fua out of context ko ke au ya ko ke ha pe ha ko na hala idea ko na ai tu ni ma he mention member of course ko na ia idiot ko nga na ni refer ke ko nga ko palparema ko ka kono ai ko fokotu o kuinga pe solo e ko ni sutone o te ke fai ko hakovi ai ko si i halaia pe ko te ke ko mahalo Piveni ko tui mahalo te tangari ngata pe eta Polokalama he ahon ku osene ta hoa taha me hoa taha me konga he ni ka ke ki wha maa popo ma peka pau kua hamea te ke toi ki fie tala o mai whakaosi ki ta whakaosi ki ai ka ta toki hoko atu te ta whainga pe
E ngahi wiki ka hoko mai ke ta fok ke ta nofo he te ta nofo pe tau e sistemi. Ka ta whinga ke ngahi sistemi koe o telecommunication koe a ko Oi, ai department ni ai pure anga. oi. Sai a solo ko mana tui na te ke ose foi. Na ta afe fo ke ko la te ke ose foi be ko na unga fo fe ui mai. Koia, He na ta kama he na ta na fa ve ui mai he foi interview koia, pe au hanga fo fa la ve ke mau inga tau sio fa lu fo ta mau inga ta programa mo system. koia. Ka koe kana e be na toka ke tala do ka e ka aka mo sistemi ako mo sistemi ko ne teknologia e ne me ta fa ki ko ne Tonga ni e na ulo to ke tala do ngai ka to ngai patseti ka sai be ke toki ta no dia ka fok mai ange ke issue ko na nga o ake o fe ka aka mo interview ko ne hui ngai tala no ko ke ai mahu inga foko ko ke oa te tau toi make a mistake ke toi fau he patoa pe ko team ko ni foi committee ke nau toi exclusive mo nau to hange nau claim ka nau claim ownership claim entitlement he ko lau mari e fokia o momeni o patoa ke ona ire o kakai ke mahu inga e kakai ke oange dignity e kakai pe au inclusivia ta tau e pepe ko hai nau fehi aki ai e solo but they must listen to their voice ai ko uhinga fokia ale interview ba me pango ko interview na hange na selective me fu fanon ke ai ka kai ke tana ki mai nga whakau kai lava ka kai o sio fala mo sio mama ki issue he ko ne tu ko ni taimini moving on ke fili o ko ne o wifi nga o fehi aki pe he ni e solo tau pe ni o wifi fonga patoa ya ui pea o saia pe fa fonga ka fehi pe patoa pe ko hari pe hata haya e alwake he ta fa ta hai alu ya vote ya ko ke ne hanga ya fa ka ai fo tu ele ke fonua he ko no mo ni ko opposite ne patoa o foi pure anga ko ni ko pure anga ko ni o nau hange nau alu na tol fa charity na o fai mea ke nau manakoa faka superficial he atakitua kau ke ilo sio hange ko ni pegu ilo he kakai na hanga he pure anga o faka ata ta hawa miliona me he paanga tuku hau o mai ke panke o no tak fa miliona e kau taha goni anu hala fica da tolu foi kau taha tolu ko kuhinga ko tala noa ko ki ai he ko nga ne rock existe ai o kau taha ia na invest e na ngai me ngau ka ke fano mai ke me ko hangare wa he shoge hangare wa he foi to ko ni o no silin ko ya o ke ngai kau taha ko wai na ngai lori mai na ngai me ngau o fakatau na me o mo e fa ke na ngau Maria lahi. Ngari lolo ai mea ka ku. Mana tu ko ta Polokalama ta nofo he ta fa. Finga ma peke nofo foi sistemi ke eliminate tau me personal ka mai faganga no ai holo. Ko uhinga fo ke ta lave kai ko fa ta mahino ai kai ke ma o pop fa sistemi. Ai anga tau fa unga fa politika ai.
Ko ne tu ko Piveni ai tape he core team mo nau tawhaaki. O koe whaku mai poate ia ai kakai ko o sifili I he tawhaaki ni ia o kuia se aspohi pa. Ai whafonga kona tonga tapulu aki. Ko lele koe ke he whiri. O ko hare mai ne tu uki ai he nau ongo fo I takitaha ongo fo I sistemi ko ia. O te nau takitaha whiri pe nau kantite te tahafitu e pe ko ki me at pe ai pe time te nau alpe o no whakataha pe uteke mahino. Kai fui ta o na mo au kai ki hanga ilo. Ilo he tainim, ko Iyo, ka koe sio au kia solo. West come to West ko pau pe ki au ki mea ko ia. He kono moni, ko mea ko fie mau ko ango sio moving forward. For mau ke uhinga lelei ai fai tu toni me fai tu. Ai go look up e kakai for leadership. No fai. Whatever the decision may be. E ka ko pau ke uhinga lelei. Kai lava ka kai o moi moi. E na moni lau kai motua ko ni fela foki. O kuai mea kui ko whakapipiko ia. Ko kamata ke whakapipiko ia. Goia. E nau pe holo. Mahalo pito Piveni o pipe o ku sai pito pe ko ai ngai fehu ia ke lava ia tau ia tali he tainim. Ka sai pe ku ofi pe ai fili tau fononga pe ki November mo amanaki pe I loanga pe ku hanga ko fa wai fo ke fa me ko ko ngai feitu o mai kulupu ko no fo he ma pa kulupu no fe matau pe ale ta mai loto ke ne fai hono frama fa fi hoko taki na I pe ha taimi e lava ia fa me pe ka pau te ha me te ke te tokanga ki ai ke ta fa osi ki ai pe a ka hilia te tatoki hoko atu pe he wika au he taimi te tau ko I sai solo ko te au ko maulolo e ahoni kai ka ta pe he fa se mo ekina te o ko foi programa ko na gloto ke ta alu ki ai figa ka mai sistemia ko au u brand goni ai ko fai longo a hinga ia ko siasi mai ngai nau ko ia na gloto ke ulave ke foi expect ko ia ki mai no ange ko me gani teknologia que to ki na to kon que ta fo que me solo o teknologia o kune ha u pe mana swa ilonga tai ka ke hanga noa pe ai society e ka fo ki ku kau foke hua COVID he mea ka pau te kakai o whakakau lelei te kei tō tā hanga haki vai lasi haki penetemic o completely hole foi kolope foi mamani ke stand still ke tuma ko tahanga advancement na hau mo teknologia I ngahi na kamata hono launch a month ahead ai hugo e coronavirus kamata hono launch ai 5G ko teknologia kon communication okay hanga no mo mani ai ka te toki lave ki ai solo he mahu inga ke kamata na fa ma bobo ka tu na o ke holo na neti na o mateu ke fa ke na ba ko ia o mahu inga bito e Piveni ngai whakau ko ia te tawhei inga apito he wika hau ke ta alu ki he ngai kavinga ko ia ngai kavinga mahu inga te ton ke ta wau ki ai ko konga be sistemi bagi tau kainga whanongo ko mo mantu I mau pe ko time pe tau talanoa langa fonua ko I he Fatufonua fo ou ko Polokalama talanoa kuma whamaunga mau pe ke sistemi ko ngā ko ia kune hulu ko tau Polokalama ha whainga isi upe kai malo pito Piveni ai whai whatongia mihena malo pito ko ilo pe ke whemo I kina lahi
ka ku whamalo pehe ke mao taimi ke ta whai tala noa whamama koe ni Fatufonua fo au. Ka ta toki whelonga ke wika au o what ke te koe. Mero so o fat mero se pe tau kaus. Koe. Koe la mai ha mo Polokalama koe pe mo e Fatufonua fo au ki a honi. Pe foki a Piveni Piukala whamalo lahi foki ki a teia i he ke mao taimi ke whakahoko e Polokalama koe ni. Ka ki mo tolu koe na kumo fo au mai ke tau Polokalama. Koe Polokalama koe ni Fatufonua fo au koe oku lere ma upe he wike kotoa. Koe Polokalama mawahi peia a Piveni Piukala oku nehanga whakahoko atu pe me he kautahani. Koe hinga kui koe Fatufonua fo au koe tau tala noa kia sistemi mo whaunga o whanua e te lele iange pera pau koe ahi ha whanki floors pera whanki whea laki. Hangai koe na ne tuhu i mai i he kupu e konstituto ne na ni whakatātaa koe ahoni. Pea ke mention, koe ka uhinga ia ke koe mea ia e whai, pea koe ke uhinga ia koe mea ia e whakahuki whare area, pea uhinga pehe, koe tau tala noa pe, ki tau ki he mama, ki tau whetala noa aki he mama, he ngai isi koe ia. Koe whamalo la hetu koe te mautolu, koe ilo pea kula he ngai whehu i kumo o mai. Te whenga pe ke wakai e ngai whehu i koe ia, ke lava o eke i he konga ula ke Polokalama ka e wika hau, ka tau toki hoko ke tala noa koe ni ke system e telecommunication pe mo e ako. Whamalo atu ki he ngai kautaha kotoa pe, ku mo tokoni mai ki hono sponsor e tau ngai Polokalama, South Pacific Loans, whamalo lahi atu ki a Stelik Tupou, pe mo e kautaha koe ia South Pacific Loans, ka pau ke fia mau ha whaahinga, fia mau paanga pe whawave, pe ka whahinga fia mau i ha whahinga tono no ai family o wana ki hanga ke he inusilani, kainga Tonga. Kua taulahi ai tokoni kua whai e South Pacific Loans. Kia tau kainga koe me he ailani, Pacific Islands, tatu whita kainga Tonga. Telefoni koe whamo uiga noa walu ngeau, walu, hiva walu. Thank you so much, South Pacific Loans. Noa walu ngeau, walu, hiva walu. Koe Fostina Construction, Sune haloka Tonga, tokoni mai ki he tau Polokalama, koe whia mau hawhainga ngā ue pe, ngā langa i he wahenga Utah i Amerika. Whitu taki i he whika telefoni koe ni, walu noa taha, whaua nima ono no noa. Walu noa taha, whaua nima ono no noa. Koe none kiti cover trading, koe kautahaia mano pe mo lupe lisala, au kuna whahoko hono whakatau atu e kawatonga. Koe kautaha koe ni ko fuoloa tau, ko ai nau ngāue ki hono whakamaketi o e kawa, te ke lava mao atu e Nusilani i he noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha hono walu. Noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha hono walu. Pe whoki ke kautaha koe ia ai tau ataina freight, a CMC, te ke lava o ave ho o tāpe me Nusilani ki Tonga, te ke lava whaheka mai ho o tā whainga mea kai pe me i Tonga ki Nusilani, te ke lava mauia i he kautaha koe ni ai tau ataina freight i loto o tahuhu, pe te ke au tonu pe ke whika nima o e Fairpen Road, Avenue i o tahuhu. O ku ilongo fua pito ai kautaha koe ni, ofu pe me Great South Road i loto o tahuhu, whika nima o e Fairpen Road i o tahuhu. Whaosi ki ai koe kautaha wala koe ia koe pagefashion.co.nz te ke lava o hu ke website koe ia whiri ha whainga wala. Tata whito ki he polo, pe ko ha o fia mau ke alumoho of anga ki ha whahinga kātoanga ke mo teunga tatau. Aloha, hape whainga teunga ke fia mau ke mo teunga tahai. Lava lelei ai pagefashion.co.nz ki anau tokoni atu kia te koe. Peka pau fia mau ho family ke mo teunga taha pe i ngahi wala aloha ngai style koe kautaha koe ni o nau design be nau wala me he factory. Hape whahinga patent te nau design pena honga o mai ia o whakatau atu kia te mo tolu kainga Tonga. Lava peke ke ota mai me i Tonga, peka tapa pe o maamani. Kako Nusilani, koe ngahi wala kotoa tu wake na website i, kua si Nusilani pe ia.
Hulewa ki hena website tap.pagefacing.co.nz. O wakai ki ai. Malo apito ko e Polokalama hoko i ahoni. Amana ke whahauko atu i hoko ai taha. Tala noa ako mo politika repea mo palofesa inoki huakau. Hoko ai whaa ko e Polokalama anga maheni ia i kare wakai i universi. Ai ako Polokalama ia toi ki ahoni. Tato ki whelongo aki i ha taimi pe miheni hoko ai taha.